Unong yalam kaseng khun uhnyaw trap National Awakening Movement Khnam ba Thomas Pasa hakar ku ar tarik nailar ulapha kasithi kerpat show Chief Secretary ba DP Walang ban Pyntrei kam yaka Bhah thungkam thungjam haki Tnat kam ke Sorkar India ki badan ha Meghalaya. Uba Thomas ulapan kenmau ya UCS Dangshen Kaperton ki Border Security Force BSF kelapan bena ban pendap yaki kam ki badang theli ki balamang kerpang tang nakabenta ki Scheduled Tribe ST jong ka Meghalaya. Uba Thomas ulakan tu ya UCS ban betha yaki bor ka BSF ban pej sani yaki certificate ST badai ban buram bat nyokor tang yaki tu ki balapan mi daki Office Deputy Commissioner jong ki district ka Meghalaya nakinu kinu ki kunhun ni ki seng. Uni unong yalam joga Khnam ulapan pau ya ka jings ir namar bon ki weipat ki jat benriu ki bawan rit ngen Meghalaya Shipor ki kampat ya lade baki dei ki ST. Uba Thomas ulapan yengnya daga bakadau ya ki shithi bat ki hukum baka Sorkar India lengba ka Home Ministry ka betha man kapor ya ki Khuborjylla lengba ki Chief Secretary ban Pyntrei kam sani ya ki kam ki jam ki balamang kerpang tang ya ki SC lane ki ST. Ha Meghalaya tang ki jai benriu ki ba ka Sorkar-jylla kala itu ST SC kila bandawa yala ka Bhah balamang kerpang na ka benta jongki. Hadin gajing Pyntrei ka wala Khubor Bhah hak beri bat ni ki Scheduled Tribe certificate. Te menta kasih hadin bang adam nak Pyntrei borok jong ni ni. Ila awan cakap office jong ni Chief Secretary and they on outstation te ila IT ka jing thok ka jong ni. Hak boleh buat ni kebentar. Jadi kimat kita kongsan bah kiri gini. Bah nimla banlen la don kajing punan kambakla ya ka Scheduled Tribe status hak ni kejala ka cumi. Ya kan ni omdi bawa utang bangi. Dekat Ministry of Home Affairs Government of India lalu 1975 1977 kalau orang bah kadon sibun bah ki circumstances kiba kibri kibam de sisa kita Scheduled Tribe ki yo ya ka Scheduled Tribe certificate bat kalong ke ba bakala kata dan kali yang kejongi ni la penpau ya kini ki city bulan artili kawai jong 1975 bat kaba jong 1977 ya kini ki city artili la penmi nak office juga ada che Government of India bala address ki saparo ki Chief Secretary jo ki state bat ki union territories ki bulan hak deka di India berkawai bat kini ki city kaba 1975 ka reference number Lipusan/EW/72-R-U within bracket SCTV ka tarik artik Mei 1975 kani ka city ka la patai yaki rukom ke ki bentang bi hapai bini apa yakini ki Scheduled Tribe Issuing Authority haba ki issue ka ki Scheduled Tribe ba kilo ba shai ba kinja de ki point ba kerpang ngani na kalian ka ministry kalau saya arti ba important bah ki benta ki balik se hang ni kada misuse ba omdon bala ban claim Scheduled Tribe by migration kata kala saya baik namar ba pi mi na kawai kastin pi wan na syakastit Meghalaya hisa hang ni pin claim no Scheduled Tribe hapok Meghalaya ba pin sim ni kita benefits ki jongki ki ba dei jong Scheduled Tribe no Meghalaya kata kalau ba bakala de kani ka city kumbakalong ni haka para tu juga dengan city kau ngomong where a person migrates from one state to another, he can claim to belong to a Scheduled Tribe, Scheduled Caste only in relation to the state to which he originally belonged, and not in respect of the state to which he migrated. Jadi kani kebentar kalau saya pada kalian ke Ministry of Home Affairs, berkabar pada omdon bala ban claim Scheduled Tribe status nama dah kabayat ho. Unu beriu badai general. Lalu yo tho bat kabari tribal umla ban kala tribal langu kani ka city karo shai ba bat na kaliang ga jongi ni la penpau yang benta kabari bat kani ka city ka 1975 ke ba la permit daga Ministry of Home Affairs hakaniru na kaliang ka Government of India Ministry of Home Affairs kala matai ba ka don ting ting na gini ki issue authority kim so thu ba ya ka legal definition jo residence ka Scheduled Tribe certificate kami yo ka Pyntrei ka jongka ka dei ka residence bai but habang define ka residence in legal term ka dei ka original residence kam dei ba pilih na kawai ka state kala residence to no satu kita kita pur resident na kata-kata ka dei ka city ka walong lendi ba
kaba syai ba nila ai kopi sei chief secretary but nakalian ka jongi ni la pen pau ba ki don ba ku mengi iman kasni hai kira sai ke buat ki brio ki bom dai kasi ki syukalai ka teng lembak ka notary public ki ai ko khubor ki ku syukala khasir kala khasir ni kalau ngomong bakalaban nila ai lang ini komplain bu saya chief secretary but aki bentar ke khatu jo kan ka representation ko jongi to binga chief secretary ngila karpat ni chief secretary ba in simkia lo kini ki bentar ban kong ban betha ya ki ST issue authority bakin bin ya ki guidelines nila issue na Ministry of Home Affairs government of India house term 1975 but 1977 kata ban kong kabar ba nakanyang jung office jung chief secretary idei ban batha yakini ki central department haba ki penmi yakini ki post ki badai la reserve untuk ki ST kini ban reserve untuk ki ST ki badai original resident hangni ki mumpi ki khasi ki jangtia ki karo lalang ile unta le sika employment opportunity jong ki indigenous tribal zangi kandang laban mentoy yaki de kumbagi la lapi bala da kimi ki po sangne ki bala reserve unta ki Shillong tribe baru ki thaplang baru ki rolong ki thaplang bat manu bodonong bodonong samla khasi ujongi de lem katung di guidelines dalam ka office chief secretary rapat bakri ban ha ajuto sakini ki central institute central department juga Sorkar India ki bodon nak de poka state ujongi bat kebalai pada ka jingkarpat nak lengo jongi yang lemba ka Sorkar Meghalaya lemba jo chief secretary ba ka Sorkar Meghalaya ka dei ban simkam no ban penbet mai no ya ka Shillong tribe order 1950 ya ka bangila judawa na Khubor ko kalong hi ki kila pun ba ki tribe ki list haka part 11 jongan 1950 ki badai kita Shillong tribe hapo ka state Meghalaya kiba dei kiba shuan migrate nagi wiki state dan kiba susah temporary yang ni te kiba dong valid pada ya ka guidelines bala permi dengan MHA te ni kermen ba lara ka state government kan follow up yang ni kementa bat ka Ministry of Shillong tribe hati buat dali ya ka ban nakali ka jongi bin lei nakali ka jongi ni hak city sebuah Ministry of Shillong tribe bakin lei ka kam nang ta pada ka basau pada nakaliang ngajongi ngila juai tengki komplain persya yang gibre kiba sim lane layo ya tak Shillong tribe certificate nakalenti ba bakala makim de Shillong tribe pada abang ki komplain kidong ki jubab ki bang yo nakaliang ki department ber ki ongba nimdon su ki isra bagi de bala rim mala ing hangta ki dan sibol kucing ya bat kini gibre ki penongkam bakla ya ni ka Shillong tribe certificate dan nakaliang ngajongi ngi pasi karpa hak office chief secretary ba in patha ya kini ki ST issue authority bade na district administration hak district welfare baki de entertain ya kinu ki complain ki ba wan na kiru pa ba dan na kinu persya ya kini bre ma baki ayo ya ta Shillong tribe ka lenti ba bakla de ban pencipta miki de ban struck down ya kas ST status ka joki bat ka san pada ka kong san ba baling iwan menta ka sini ke ngila ban up na nong pi kaman de ndai ngiyo i ya to attachment mami na kaliang ka BSF haka bakila khot ya ka special drive rally ban penrung kam ka constable GD ya kis ka bala mang kerpang nang ta Shillong tribe jong ka Meghalaya dia nak ta ka daw ni thor si chief secretary ba ni da ka penting isu appreciate ya BSF ba kawan ra ini drive ban create employment di ki jongi e ko ba kermen ki military establishment ko masih jokin le ki ki military man permento ya ki try di belum but ni kepat pada chief secretary ba in paru ya ka kajing tho sha ki BSF ba haba ki om ba wa ban le special drive na ki ST jong ka Meghalaya ka de bendai na ka bentak ST jong ka Meghalaya ba mun ki khasi ki jantia ba ki garu no ka ni ki ST ki bala itu ki ba de try jong ka Meghalaya ki de ki ne kat kum ka guidelines jong ka city jong ka Ministry of Home Affairs 1975 1977 but mi community ba nakaliang jong chief secretary insa simkia ya kani nak bentak ka jong to jong bala